Ladies and gentlemen, amahoro y'Imana akomeza abane nawe wakoze subscribe kuri iyi chaîne ya YouTube bita Valade Cash. Reka nkubwire ngo uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, reka nkwifurize kugubwa neza aho uherereye. Hari amakuru atugezeho nonaha avuga ko aka kanya hari icyorezo cyamaze kwataka abaturage b'u Rwanda. Ni icyorezo cy'umuriro mwinshi cyane ukabije, aho bisobanura neza ko aka kanya kimaze guhitana abantu babiri, abantu batandatu kuri uyu munsi ku itariki 28 z'ukwezi kwa cyenda 2024. Noneho abandi bantu 20 bakaba barwaye, bakaba bari mu bitaro. Aka kanya iki cyorezo abantu benshi cyane bari kucyita ngo ni mubyara wa Ebola, bacyita Marburg virus. Ni icyorezo cyageze mu Rwanda rwose kuri uyu munsi. So nta byinshi cyo kubabwira uretse kubabwira ko bisaba kuba umuntu yirinda iki cyorezo, akomeza gukaraba amazi meza ndetse n'isabune, yirinda gukorakoranaho kuko gishobora kwandurira mu matembabuzi. Akaba ari icyorezo kiri kwica cyane cyane ku buryo bufatika, ku buryo umuntu ukigaragaye ashobora gupfa mu minsi nibura 10 yonyine. Mu minsi 10 yonyine umuntu ugaragaweho n'iki cyorezo ashobora kuba yaba amaze gupfa. Minisiteri y'uburezi rero y'ubuzima yamaze gutangaza ko iki cyorezo cyageze mu Rwanda mu minsi 10 ishize, ariko abantu babiri babanje gupfa uyu munsi bakamaze kwitaba Imana, abantu bagera kuri 6, abandi bantu 20 ko bamaze kwandura iki cyorezo, 6 ko bamaze kwitaba Imana. So nta kindi, stay on touch, turiya dukomeza tubageze amakuru, ariko urebye umuvuduko iki cyorezo kiriho, tutitwaye neza cyangwa se abanyarwanda badacunze neza, bashobora kuba hagaruka gahunda ya guma mu rugo nk'uko COVID-19 yabikoze. Gahunda rwose ya guma mu rugo ishobora kuba yagaruka nk'uko byabayeho mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyazaga mu 2019, nk'uko byari byamaze gutangazwa n'ibinyamakuru byinshi. N'uyu munsi hamaze gutangazwa amakuru menshi cyane rwose agaragaza ko icyorezo gifite umuvuduko ndetse n'ingufu nyinshi cyane. Tudacunze neza cyane wasanga iki cyorezo kigaruka mu Rwanda, then cyamara kuhagera ugasanga guma mu rugo iragarutse mu gihugu cyacu, kandi ntabwo byaba ari sawa cyane. So reka mubwire ni stay on touch, mukomeze mukore subscribe kuri chaîne ya YouTube bita Valade Cash, tujye dukomeza tubigenda tubagezaho updates cyangwa se andi makuru mashyashya kuri iki cyorezo kigiye gitandukanye. My name is Mr. Valade Cash. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe wamaze gukanda subscribe kuri chaîne yacu ya YouTube bita Valade Cash. Dukomeze twirinde iki cyorezo cy'umuriro mwinshi.